Yang ulama bejat yang lon kunyan wajib. Diwajibkan. Kenapa? Diwajibkan poh. Nama ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah syederalun yang bahagia bandu. Sehat Evino, alhamdulillah sehat. Sehat gebila Allah Evino. Keban wabah Evino. Sehat Fakrul Razi. Sehat alhamdulillah sehat. Wabah ni hero Evino. Sehat. Trip hana lun petubit video Trip. Selama lun hana berkawar lewat video live bermacam-macam hal yang terjadi di Negeri Aceh. Bahkan dipelindung lom urang-urang zalim dipelindung lom. Nyan bangka kezaliman di Negeri Aceh namun bangsa mulia lun bangsa Aceh lun hana sadar. Hana sadar lom. Pajan cik sadar urang drone pu wate lahir Imam Mahdi. Ya. Pu wate lahir Imam Mahdi urang drone sadar. Nyamban lun peduli terhadap urang drone, nyamban lun sayang ku urang drone, lun lawan kezaliman, lun lawan para kemungkaran, lun lawan para anjing bejat yang na di Negeri Aceh, bahkan lun lawan ulama-ulama su yang pekong penguasa zalim. Namun urang drone hana sadar. Kayaknya Membacut na hana sadar sampo pajan urang drone sadar cedera mutuah sampo pajan. 16 tahun selama damai MOU. Bangsa mulia lun, bangsa Aceh lun bermacam-macam generasi Aceh kabih rusak di Negeri Aceh. Hana sadar na. Kon kelon yang lun pegahnya, tapi ke keluarga urang drone Bandung, ke anak drone hai adun adulun, hai cutka lun yang mu bahagia. Kon kelun. Nyobankan Negeri Aceh. Haru-hara nyobankan Negeri Aceh di pezalim rakyat. Le pemimpin zalim. Bahkan ulama disokong para penguasa-penguasa bejat. Kayaknya. Ni cuba fikir lihat. Apa yang kau lakukan le ulama-ulama. Su laknatilah yang kau pungu ke jabatan. Yang kau geba iklan ke vaksin. Masalah coronanya. Nana cuba fikir le urang drone. Cita nyong siat pesumpah petung ia sembahyang pesuci tubuh yumat kitab suci Al-Quran padung dibayu. Le Tionghoa. Yang para ulama-ulama yang lun serapanya. Cita nyong lihat. Padung na dibayu le Tionghoa. Urang drone hana sadar cedera mutuah. Hana sadar membacu. Nah, ulama yang baba iklan mencegahkan kemungkaran dan kezaliman di Negeri Aceh. Nah, cipu tengok dia baklun. Cipu tengok dia yang toh ulama kata. Cipu tengok yang bila-bila ulama zalim, yang bila-bila kejahilan, cipu tengok tiap ulama kahnya yang serapa-serapa lun, yang hina-hina lun, yang tuduh-tuduh lun, yang fitnah atas lun hai binatang. Cipu dia belum yang toh ulama wakah yang bila kebenaran mensaboh tan. Yang lum serapanya perti hiblis-hiblis sarung kaki Jawa dum. Perti mekat ayat Allah, perti mekat hadis. Hadis Nabi dum yang perti haram jadah tuha-tuha yang kaji kebui dum. Urang drone mantong nanggap ulama. Hana sadar ni urang drone sedram tuah. Selama damai MOU cukup berat hancur generasi Aceh, cukup berat rusak ulama-ulama bejat yang kajit ke sarung jaro kaki penjajahnya kenyan ulama yang dilindung masa konflik Jinau Barakon yang kenyan perti-perti iblisnya tu. Hana apa gejak mesau. Hana apa gejak mesom saksi bukti mentong na. Yang ulama-ulama bejat yang baba iklan Barakon, yang baba iklan vaksin. Ubebe raya sepanduk baliho ino diba iklan le ulama bejat dum. Na sadar urang drone. Hana ulama Jawa msaboh pi hana ulama-ulama lain musabah pitok ulama di Aceh, ulama bejat yang kajit ke bui. Bahkan dipahala dalam darah bui.
apabila dipasol dalam tubuh katanya manusia. Kiban kau tak ulama. Ulama mentong nanggap bahkan jino bank riba deh kenyataan dipukai di bak dayah. Nya baru dalam lingkungan dayah mudi riba beh. Yang dayah mudi riba yang kadipuka bank. Yang baru dalam dayah nepreh 2 euro tu akan tedong cabang bank mudi di Birun. Han patih ni kalau njit 2 euro tu. Yang mafia utak ortodok perti pancuri 7 Bandung di kebah peng bak mudi riba yang. Nyan ban ka hancu nang Aceh mantong ka oo nyan ulama ke hai binatang. Kong kacok kesampuh kedih binatang iblis menterban nyan dum. Yang pututat umat Islam. Kon keke yang lun pegahnyo, kon kemake yang lun pegahnyo. Pikawakah ke Bandung yang benci keke. Tabah bukti hai kebuktikan tuduhan atih lun hai binatang ke lo. Karena punca dasar fitnahnya dari dayah mudi riba. Mudiatulfatta.com yang keh dari dayahnya. Penebar fitnah dan penebar kedustaan. Jahat dikarang kedustaan lebih binatang yang petebit media dusta tehlun. Maka mecuhui no bermacam tuduhan terhadap lun. Kalau lun laki bukti lam berut madi. Hai dibi bukti lam musabah bahkan urang yang petebit bak media Mudiatul Fattanya. Hai dibi bukti lam binatang haram jadah kelah benih bui. Nah senang ngetik. Nyohana senang ngetik lampak maka kirim Jokowi kena. Kirim Jokowi kena nyo abusi urang kesin nyo kon urang lain. Asli darah Aceh. Nyo ku pegah AA. Hanai wo ke B. Nyan ban ka rusak. Hana sadar ni si dalam tuah. Tampo pajan urang drone. Sadar. Nyo ajakan bermacam-macam bahkan ino nekalon mentong si Malik Mahmud. Al-Haitar bijeh bajing nyan. Kadijak sambut HUT RI kan. Yang nurung poh bangsa tuh kadi pemulia le binatang yang jit kuali nanggro yang so yang pe wali nanggro. So yang pe si Malik Mahmud kuali nanggro. Ulama bejat yang pekong pemerintah Aceh Irwandi Sinova but ulama su yang pekong si Malik Mahmud dan Muzakir Manaf ulama su kan but urang lain. Yang keperti binatang-binatang meserban yang pebelo agama Allah yang katedong di Nanggro Aceh dipuja oleh perti kaum munafik. Dipuja ulama-ulama riba, yang ulama haram jadah yang kajik kebui, kajik ketarung jaro gaki penjajah. Hana diniatna le darah bangsa lun yang kadipoh li penjajah Jawanya le binatang ulama-ulama bejat yang dilindung masa konflik. Jaitat anak bajing, anak BKO jaitat dia Aceh. Jaitat lahir anak bajing dia Aceh. Nana depu. Nah sadar urang drone. Jaitat lahir anak bajing wate konflik Aceh, wate dom Aceh. But tentera BKO, but tenteranya, but tentera je hana depu-depu sadar. Jaitat lahir nang Gro Aceh. Hana sadar urang drone mentong nubila. Kemungkarannya mentong nubila kezalimannya. Ya Allah ya Tuhan lun. Bangga urang drone dengan ulama-ulama bejat lagi nya, bangga urang drone dengan penguasa-penguasa jahanam lagi nya. Nyo karat toto pilkada. Pernah rencana sambung kontrak penipuan lam dari awaknya. Cok peng tertuh itipen 5 ton. Ni cok peng tertuh bawaknya ditipen 5 ton pakai otak bacut. Peng jut ni cok tapi awaknya mbek ni pilih. Nyan baru na otak. Menyohan hana otak urang drone. Nu tem trimong peng tertuh ribe dan nu tem trimong dipengit 5 ton le awak penguasa-penguasa zalimnya. Yang kenyan hana otak nu pedu batut kon bak ule. Andai saja nu pakai otak bak ulen nang semikir lagi lun. Ilun ku pakai otak ino. Ino ku pakai pikiran bak otak, ku pakai bak ule ku pakai otak kon bak teut. Maka na pikiran untuk kubila bangsa aku. Namho yang lun begah. Kun laju berangkap gelun yang pultea se dum ya. Yang jak mitra viral sebut nan lun tuduh gelun bermacam-macam. Yang pultea anu bajing yang darah kuto dum. Darah syubhat. Yang sambung. Ya sambung suwa busi. Nak jit jawab. Nak viral. Yang keperti binatang-binatang yang perti harikat dengan video lo nya. Bahkan fiat truk ni kalau mentau jit. Dalam lingkat jangka 5 minit na videonya untuk buat YouTube. Han betih ni kalau jit. Kekaya bengih. Kelon benci, kelon dihina, kelon dicaci, kelon diserapa, kelon difitnah, kelon dituduh bermacam-macam. Tapi saboh bukti. Saboh bukti hana. Hana yang so buktikan kesalahan lun. Hai binatang, kau pakai otak memang lun pancuri hai binatang. Lawung luah. Lawung kecamatan pakon hana sidro, salah sidro yang asli urang lawung yang pegah kelun binatang.
Utak ka pakai bacut baik gaduh koi ma ke ketebar fitnah telun demi kabila ulama bejat ke hai binatang. Nak senang ngerti ke? Kayu ba iklan lom lam boleh pukul ma ke? Ba ulama jahanam ke? Kayu tipek baliho budaya raya. Untuk puyau umat Islam yang ke awaknya dibi vitamin. Ku masyarakat Aceh tengok dibi racun. Nan pakai utak. Pakon dibi vitamin ke awaknya kerana awaknya ditem tunduk ke berhala, ditem tunduk ke Tionghoa awaknya. Ditembak iklan vaksin. Maka awaknya vitamin dibi syedera mutuah kurung drone penyakit dibi. Hana pateh nemat habalunyo. Kalau lon pegah segolom mecuhu virus coronanya. Kalau lon pegah sabuh masa COVID-19 nya akan ditun di Aceh memang terjadi. Bandung pe yang lon pegah terjadi di Nanggro Acehnya. Pe ke ulama su yang lon pegah pe ke berangkas sawah Bandung 100% yang lon pegahnya hana meleset tapi perte ien ke bawah yang karai yang bandai berusaha yang hana itu pudro yang hana itu pudro perte anu BKO dum anu darah syubhat hana itu pudro idum kebenaran hana terima anu darah syubhat hana pute ya pegah sedram tua kan bermakna ilun hana lun putbi video hana bahan cerita ke kon hana bahan cerita ba businya lebih bahan cerita ba busiknya. Lebih haba ba busiknya. Baik kele urang drone ban kalun berdiam diri. Oh busiknya. Bahkan tuduhan bermacam-macam mate lon ka ini ka padum belah go mate ka busik lewat Facebook. Padum belah go na mate busik. Selama tahun 2017 lon diedit, lon dituduh, lon bermacam-macam mate lon tapi hai sobi bukti sabuh sedram tua. Musidro manusia hai sobi bukti yang perte jahanam tu yang tebar fitnah hati lun. Ilun ku relax gedro ku sino. Ku santai gedro ku sino. Kayu jak abang tha Aceh tiak keno yang benci gelun, yang noi Kanada. Kayu jak tiak keno yang mumpuk lun. Ciu jak tiak. Olehnya, you petebit video gelun lam you serapa lun. Bawa ikan ada sino. Ciu tiak. 60 treh. Abusi kon urung lain. Kebenaran milik Allah kon milik penguasa zalim dan kon milik ulama-ulama bejat laknatillah yang dilindung li penguasa zalim. Nam ho lon pegah. Na senang ngatiin. Nyohana senang ngati? Ha? Pegah bak gure ke bak ulama yang lun terapanya. Yujak tiat bak makam Syah Kuala. Yujak tiat bak makam abusi dan hobe na undangan gede. Lun yang pegahnya. Yujak tiat. Nya pegah drop mendinit na tan ke ulama jamun leperte ulama senobronyo jino. Hana dibohyung ku ulama jamun. Yang kepecicap, yang kepesyahadat nek awaknya nek ulama su laknatilah kepesyahadat jamun. Lain datu denyo. Tapi no binatang yang dum hana dibohyung ku ulama yang ba Islam nang Aceh. Na puah hati nulun pegahan. Amnya hana puah hati pegah bak Jokowi, pegah bak gure ke, bak so bak Timudi riba ya. Pegah, jak pegah tiak bak Timudi riba yang. Jak pegah tiak. Pancuri 7 yang Timudi riba yang, pancuri harta Abu Nazis. Nalun pegah. Wujud mesumpah hati nan Allah, baik dia baba nan Abu Nazis le binatangnya. Hana hak dijak ba nan Abu Nazis le binatangnya. Pancuri tanah wakaf je. Pancuri harta Abu Nazis. Ya hai so ya hai, kalau lun pegah go si Basri cop olimpah ya hai kruku di. Pakau hai ba sejarah ya hai pakon dia ba. Sejarah ulama jamun yang geba Islam, yang kembangkan Islam, pakon dijak provokasi le binatangnya. Ya pegah ulama jamun jin ini itu. Pad hydro yang sesat nyata binatangnya. Hana sadar urung drone. Baju nah hana sadar urung drone sedram tuah. Lun bae pakai lun kayo dat. Kurenya. Hana pule lun ya temakut mutidro manusia hana temakutnya businya. Kon ke label binatang-binatangnya yang lun jak puyodro. Allah. Ke Allah tido yang pule lun puyodro. Kon ke manusia munafik yang kaum khinzirnya kon hana pule lun jak puyodro. Ada 20 lebih dro ina anak murid. Ha? Hana pule lun jak temakut. Yang bahkan dipegah lun dipreh wadai ku. Hana pun preh. InsyaAllah menyuka gerak langkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Lun berjanji dengan niba Allah Subhanahu Wa Taala menyuka gerak langkah hana pu kayak coba-coba pajan mentong lun wo. Kon kalun jak puyodro ke manusia munafik kon tanoh yah ke awak kah binan.
Tanah indah tuke nang ru Acehnya. Nah kedepu. Awakah hak milik tegai, hana hak milik awakah hak duk tegai nang ru Aceh. Hak milik atas Indonesia. Dia bangga-banggakan. Tanya orang Aceh hak duk tegai nang ru Aceh. Kon hak milik andai saja hak milik nang ru Acehnya harta tacok gerot. Ubena hasil bumoy nang ru Aceh tacok gerot. Tanya hak duk tegai. Nampom nang lun begak. Dikembangkan nino hasyadra mutuah yang tunduk-tunduk ke Jawa, yang tunduk-tunduk ke berhala kan. Dikembangkan nino oleh masyarakat awam yang bangai, yang hana tepu-tepu. Ilmu yang panjang, sikula tinggi-tinggi. But ni palih ni bak Yahudi sit but di. Pu ilmu yang deman tinggi, iblis kiban. Iblis raja ilmu yang bak jisna. Kaya, dumpu na bak iblisnya, pu yang hana itu pu oleh iblisnya. Pu setakat ulama bejatnya nan sawawaknya na. Bukai pemalim bangsa Aceh, pat yang ka malim saboh hana yang malim jit ke maling mendum. Ulama jamunnya. Nya ulama proposal lewetnya hana pun jak melumpo cedera mutuah. Ada mesang memangnya ulama waris Nabi, ulama yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, lun kajamun ka gelakna oleh Allah hedino. Kajamun ka hana putih yakun ulama Rabi, hana putih yakun ulama waris satul anbiya. Tu murka, tu darohaka, tu kenong kutuk, tu badaya, musibah, tu badaya. Nana tu pu. Yang ulama bejat yang lon kunyan wajib. Diwajibkan. Kenapa? Diwajibkan poh. Nama pu. Hana pu tegang-tegang. Baik kiranya kau ulama kau yang lon terapanyan bui pemanduma. Bui muterban. Perti mekat ayat Allah dum. Perti harikat dibak pintu penguasaan kalon mentong. Rumah awaknya cukup rea-rea, fakir miskin yatim piatu nya lingkungan awaknya dum hana so pedulinya awaknya perti hana male dum perti pe infak. Bak baliho di harikat awaknya perti buo kerja perti berea-rea rumah, perti berea-rea daya. Yang ulama su lawetnya. Di berea-rea awaknya proposal di melele anak murid itinang. Bak daya proposal lawetnya cedera mutuah. Macam-macam na terjadi di nang Aceh na yang pelara yatim na cok bermacam-macam hana ada depu begah le. Kita hana male le moden tuskan anak murid yo jak mita sedekah, yo jak mita tumangan rata sago male cita. Membecutan male le ni cuba fikir no bebere ba balio infak je lambrut mai fakir miskin mutamah-tamah nang Aceh. Nyan ba ulama yang yu pe infak nyan sedram tuah kan. Yau bebere tu pandu yang mate mai awak nyan dengan harikat dro hantam pernah hem sedekah. Nyok pegah bacut rahasia awaknya. Bu matema hana yang terkah yang ci dipres terkah gok bi baru bi gok. Menyo hasili roh matema hai bi. Yang ulama bejat tengku bejat lewetnya yum terkah belele ji sampai yum terkah bawanya. Yang bawanya matema hai tem terkah. Oh baik kat tanyong abu ci kah na kam terkah na dek ma ke. Ngah jok boy rekening kena bak ke. Insyaallah lun tulung. Kon hana lon tulung bangsa Aceh jai that lon tulung bangsa Aceh lon kon haji drama. Kon haji drama busiknyo. Jak bi boh pineng jak bi boh manok saboh limping beli 10 hari na. Minyak 3 kilo. Jak posting inan kon abu sabah. Kon haji ma. Bah yang perti harkat. Minta simpati bak masyarakat dum. Ulilhan dum jai that kai nang Aceh perti ASF PDI dum. Inang Aceh berhati-hati that. Lon pegah. Berangkat so je hana pun jak pilih. Berhaji drama jit hajinya je haji jit hana pun jak pilih cedera mutuah. Lillahi ta'ala sabo masa ingat lun pegahnya bah. Lillahi ta'ala lun pegahnya tengok menyesal urung don apa bila pilih lampil kadanya si berangkat soduk ke gubernur Aceh tetap nang Aceh. Papa rakyat Aceh tetap jatuh dalam kemiskinan. Berangkat sewajib duduk gubernur Aceh cedera mutuah. Menyokong nang Aceh tak rebut kemerdekaan dari penjajah Jawanya. Hana pun nejak melumpur nejak nikmati. Keindahan di nang Aceh hana pun nejak melumpur cedera mutuah. Tabe-tabe bangsa Aceh katanya sengsara. Susah sot ekonomi, susah sot kerja. Yang na carong cit urung Aceh cit bak petamong sabe kedih nang Aceh. Tahu yang petamong sabe no nang Aceh. Na pekebut gok. Menyo dibirun si Ruslan. Yang si Ruslan yang toke sabe. Yang barokon di tipae nyan. Ijakrung dikrak. Lambak meria di meneen. Nana pulih urung don.
Ilon kujit musumpah kujit tung ia sembayang jino kujit mat kitab suci Al-Quran yang bahwa si Ruslan bajingnya jih yang petamong sabe ya di Nanggro Aceh. Anu kemunjih taturi. Taturi mendung kon hana taturi sedram tuah. Yang dilindung. Perte yang lindung ulama su ulama bejat yang keperte awak nyandum. Perte pancuri tujuh dum menyobarkan cimatok menyoinoka pakai Mercy pakai BMW menyobarkan lambrut mak ke. Rumah bubong meria menyoino lampap mak ke bata ke pedang panepengnya. Pat peng mak ke pat peng ya ke harkat. Kunilai menyo gaji pejabat di Indonesia nyan Bandung kunilai bupadung puluh ton tapo jit di kerja bak Jawanya. Kunilai. Padung gaji awak nyan lam titun lam tibulun. Mandum dan nilai sedram tuah menyo hana di cemecuanya awak nyan han kaya. Pajuh gaji padung gaji 20 juta 50 juta. Bah 100 juta tibulun jut. Tibulun 100 juta pajuh gaji tapi han kaya 50 million panepeng. Pat peng mai menyokon peng di cemecu peng rakyat Aceh sedram tuah. Hana bangkit urang dron lawan kezaliman, hana bangkit urang dron lawan kemungkaran, dan apabila urang dron membiarkan ulama su bejatnya merajalela di Nanggro Aceh, ubena bangsa Aceh sesat. Kalau mentong kenyataan yang lun pegahnya. Di pebebas agama na Nanggro Aceh, disambut kafe banser na Nanggro Aceh, ulama su laknatilah gureyadih itu deh. Ketua nu sonannya. Yang sonalam wakil presiden Indonesia laknatilahnya. Yang kekawaknya gure di yang perte ulama su laknatilah yang lun serapannya sedram tuah kedeh ule waknya perte kafe Syiah. Kafe Syiah yang ketua nu kafe Syiah wakil presiden Indonesia kafe Syiah laknatilah diikut tertale ulama su laknatilah. Contoh timudi riba walid nu laknatilah. Yang pancuri tujuh awaknya. Baik dia pula ulama droi. Ana pu ya pula ulama droi ba urung dro ba awak awam je dia pula ulama droi. Nya barakon hotel lu jabut ba dayah mudi mesrawai. Nya awaknya anak akur dua, metenuh-tenuh anak murid. Selama deme awaknya baru got cedram tuah kenana di pajuh peng proposal di proposal bak Jawa. Apalagi nya lagi abia jinipnya na abia jinipnya. Nya abia jinipnya cukup degai proposal yang tibonengan. Nang depu. Dilimpah raya edeh dibiru na. Edeh ramethat baneng dum. Ramethat pejabat pancuri tujuh yang kekenang dia biar jini yam dah. Behana depu le urung drone. Maleh hana le. Minyo berkon cimatok. Minyo ino hana le cimatok peblonan anu yatim dum. Nambrut mak. Purte boh kerja, boh rekat. Peblonan anu yatim seolah-olah droku urung bimbing anu yatim piatu. Padahal 70 menyodame MOU 70 ke Tanjung 70 ke Jawa kan menanci no biar je ni kan yang minta rekahan 70 ke ji 70% diberikan yatim piatu purte pedang rumah beraya yang ulama jahanam jino yang tengku bejat lewetnyo yang menyodit tapi rekah yatim jak mendakwah tengku jino yang bulan mulut pernah rencana kerang dakwah dalam kelon binatang. Karang laju lambrut mak nak tutung dayah kelom. Yang kaluh pedunggo, tutung dayah keluh ke kerang kelung selama luh lun tepu tutung dayahnya kan. Kerang laju hana apa-apa nak gebi bala kelom li Allah ke binatang. Kerang laju. Pada dakwah binatang gelok. Pakiban kamu dakwah lagi yang kakeng kegop. Bit utak ke hana kamu runotihe ba ulama tu. Menyo kamu selawut lam bulan maulud hai binatang kamu selawut betul baik kahinagop toh gure ke kabejat anu murid tiga bejat yang bulan maulud pernah rencana kerang dakwah lam gelon na rencana kerang kasidah lam gelon kun kegop perah kasidah lam bulai pukoma ke anu bajung geloh ia boh bui yang ia boh bui yang kerang kasidah gelon bulan maulud dijit kerang nyan ban kau tak ka hanau tak bulan mulut hai binatang gelah kamu selawut ke nabi ke pangulai kamu selawut baik kaya pegah kasidah ke hun kegop hai binatang gelah hana gayu oleh nabi pegah do umat Islam umat munafik kadangnya umat Islam hana gayu lagi-laginya umat Islam dia lawan kebatilan, dia lawan kemungkaran. Nya umat Islam lam berut ma bila kebatilan. Pegah do umat Islam lam berut ma ke.
Ike hai le ku serapa lagi agenyo. Hek that ku bak ku serapa urung dum. Hek that bak ku lawan lelon tiro. Hana manusia lawan pi mutiro yang delim. Mutabo hana. Thay cái dụ pe maju ke tengah. Ike kon urungi lawan tago. Kon urungi lawan tago. Andai saja ku trimong tago. Kejamun kon kai tago. Hana pule ke tago. Hana pule lung kuat pajuh peng anak yatim piatu hadan hana pule lung piak pajuh peng anak syuhada. Harum bagi lun muntah darah kejut. Haik bilun. Bahicok gegop mendang. Tidak pegah sedram tua hana sadar urung don. Ilun haik le lun mekuar-kuar lagi nyu ke tengah malam ka bak lun. Lun tepu kon hana lun tepu meribe dro urung kirim SMS kena bak lun abu nu pegak video sebab sayang that ka bangsa Aceh kita nyu cukup berat ka hancur generasi Aceh kita nyu hana le so peduli abu tua. Nah yang klik-klik momo bak you pegak video bak lun. Tapi di urung bila lun pi musaboh pi hana jit pakai. Pegah sagai bila lun ikut layu. Ikut layu bila lun. Maka ilong ya yang bila lon pim saboh na le percaya no lebih nyo. Ike je tiro karena di saat lon ku pegah abah hana ku kompromi dengan manusia pi mutiro. Hana ku tetap urung pi mutiro. Bahkan manusia mutuh ribe mertuh ribe tetap lon. Bahkan urung tuha ek libia ek segala macam kena bakke tino trimong. Ku trimong ged lepon. Nana de pole urung don. Ilon jit nanggap 30 ko tapi menyo urung carong nyo siagam nyo ku parah urung. Nyo hana ke menyebabkan di korupsi 4 mai 1%. Telah make berkawal 20% bah korupsi 80% tedu. Nanti ke le urung don. Padungna lun pu selamat peng bangsa Aceh lun. Padungna lun pu selamat bangsa Aceh lun. Nanti ke le urung don. Yang pancuri tujuh yang mudah si menyebabkan tak baik korupsi kan. Selama berkawal abusi hayit le berangkau menyai tepu le abusi nek lang kubui kuku. Ku gantoi jakafan balik le lun. Nyamban ukuran ku serapai. Hana aku biarkan ni lu. Ilong menyokam masalah kedua orang si kubuh tepak dengka. Bahpinya urung pelai. Nyan ilong tifut ke kebenarannya atau Allah kau nak tahu si katanya si. Kau nak tahu lama tu kau. Ilong hana pilih hari sedalam tua hana pandang bulu. Saya tidak memandang bulu sedalam tua. Itu nama bangsa Aceh got dengan lun sertoh. Ilong seribaya got dengan urungnya. Menyo bangsa Aceh benci ke lun sertoh. Seribaya lun benci ke urungnya. Nyo tifut apa si. Nyomenan sedam tuah uronyo piro Jumat ba abusi malam Jumat itino. Jadi bak lun tuan ke tengah malam singoh bengoh bekna halangan tepu tak sambung lom. Nyanyo perkara bacu tegai. Yang tengok bengoh tak sambung lom talawan lom penguasa dalam khusus di ke PA dan PNA. Hana kun kula masuk tengok. Yang tengok tak sambung lom video hana kun kula masuk tengok PA jahanam PNA bejat. Tengok tak terlepas. Nyo yang pulai lun petampu sedam tuah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.